Na Filozofskim fakultetu še každý rok organizujú tak volani otvoreni dveri, na kotrih še budúcich studentoch upoznava so zmistom samoho studiranja. Toho roku na katedri za ruski jazik po perši raz organizovana konkretna robotnja pošvecena jednomu remeslu za kotre potrebna fakultetska diploma, a to prekladanje. Studiji na katedri môžu byť interesantní. Перше, то мала група. Друге, думам, že už nejste dosť rozdrobení studії. To jediné mjesto gdje se rusinistika na taki sposób i tak studira. Znači u drugih centrov nemame tak, že by se pres 4, 5, odnosno i doktorski studiji mohli na jednom mjestu studirati. Na prepodavanju boli prisutni studenti na katedri i školjare od peršej po trecu klasu gimnaziji iz Ruskого Kerestura. Na tot zavod maturanti nje boli zainteresovani. Ja teraz druhá klasa gimnazije i tu som prišla, poneže nám hovorili, že to budeme prekladať i budeme učiť, jak fachovo prekladajú. Tam me to zainteresovalo, bo думам, že to treba da zname barže ruski jazik, nielen da hasnujeme veľa srbizmi i také. Katedra za ruski jazik u nastupnim periodze otrima išće da skeljo prezentaciji u Ruskim Keresture, že bi maturanti mali išće konkretnejši naprijamki o tim, jak bi pa traju studiji ruskoho jazika.